too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one god nie the only one god in GH eho ena de bia mehwe abrotefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Too much GH and when you go so I will share me din Edna na ama owusu na dan me timi dwa say hu ni say eyensem na aba na edi say ye be cancel enti na magin medwari na yen go enra ensem no pekope our before Ghana has see a day o me celebrity couple a wo mo trend e wo be bia wo be fe bia eye Selama Cafe Mrs. Frimpong ene medical Mr. Samuel Frimpong na sesi ade die aware a edi afi ne ekodi 2 months ne ensema eboba film de eyehu na we die address keke ene frɛ medical se one bra show su embeye address of latest beef a ekoso wo ma no rap goddess for ene rap queens for no afa no wo me address keke because ya accusing say wo no ene ye sister fia ghost writer na enumu ena medical edebeto just say nyama bi wo ha eya ne yere Selama Cafe a wo se si ade wo ne tifie o ne da one ne da mpa ba ko so sori no nyama bi wo ha wo ya ye no bufu ebo no to no krafi ni nchen ane bi so 40 years mo si ye na ore edisen ya se si ade ebufu abemu eya de mpa ene ye medical ehi e wo Selama Cafe so wo hodi dada adenti ene wo hwe ye eyi nani fi ho ede ko te se wo de ko ra aware mu ene busa for say ye ntaya so de aden wo mo Thomas tie de eba efi de wo ka no echi na medical ade wo de tudwa say eye ade wo fela ho a eye ne hin ne say Selama Cafe empese wo be frafra ne nafofo mu te si ade ya wo Selama Cafe de eba ne say ne nafofo abafie ni wo bon komo ni management team aba no mo discuss business at Selama Cafe say ye ne kokwa pipe won pekra won pese ne ni behu saa de ne bi poda na eno ene wo ne yere Selama Cafe hu atesi ade de te say ye ne bufu rough or say he just gets annoyed wo hu saa de no Selama Cafe pe na ne buafu na go for hwe na go for do many dey che say Selama Cafe ebja interview na se no o hobby and the day pa eno be ka afon wono so bi na no emeka se bi ono so say ne ko no so bibi wo ne ho a eye ne hi pa na eba ne se ne nafofo aba no award no odampemu twen se ne kunu meda ne nchen no nka nsem gu na so na ne kunu so ene na mpalo akwese be man odobrada bradem yenye bibi afi na obeyi intentan afi no ne nam tese nam kwancho nam dan no sa wo hu de oye no ho ase bibi ato na ni so no odane dane sa wo chinchim ade so nim se medical yi o wale no obodjuma dada won bodjuma nko wale no ne te ba ne san ene mo wa wie na wunim se oyere da mpemu na wo ne nam palo na wo na fa ba na wo frafo mu ye fro class braso a wo so wo ma eninti eno ene ade wo medical ho a eye ne hi ene busafo ka se yie nkofo mienu we pa nkofo mienu we pa ma wa we disen se ye kan yo sa wa we enkosi aga se si ya mponi asase no mponi o ena fe de motime nya bibia eye se mu mienu nya na e mo hi wo mo ho we si ompe we si ompe we si ne nafofo ba wo mpene we si ne nafofo no ba wo ma ne nchento no so mpene enti se ano se mo ntimi ansote a mo be de akonkan e wa wrem because e de ya be ma de o timi ka so wa wari nti we jada ayonko agrodi anasa ne nafofo we ja o ma to nchen wontimi nya sa ne nafofo no eye ne nafofo ko si da wo no aka se mo betimi atena se di sade se ade bebia wedu no onyi omu biem na se be ma wa wie na still na wo da so ere nafofo nam na wo ta so ne nafofo ebon ko bo fie na wo say problem a wo oyire a wo ne te na wo oyire wo ni say problem a je se no enko so be de aba e wo ma wa wiem ti Ghana for se ande o ma tati bo shake o ma tati eye predictions e bi after ma date crowd eye aware a Selama Cafe any medical aware ni ebegu na go for crack ka se na Selama Cafe edi medical chi crack call interview enye na ho asem na ye ka no krampo no e kire kra se eye sign kase pa eda ho ema o ma ware ebegu enche bia
na se si ade wasate ehye ne kunu so se ne kunu fa ha no de nechi ne kunu na ma no de nechi a ene enche bia ne kunu no so ebe funu no krama atete na bi so ama wawe no egu enu nte ebe ya wo mo hwe mo ye se mo mpese Ghana for ensem a wo maka se o ma wawe de enkosi aga o ma wawe de nhweni ma wawe o ma wawe de nyina bibia so nkola gro bi kra no mudi enche begun ensem a ye ka wo mo wedding day so mo mpese bebe mo a ene wo mo ntena se no mo sort issues se fela makafu ehu ni se enye de bia da eno benya ne kunu amana te se wate ne sire mu srade da bi enye de bia da no benya ne sa ewo mu se enu ne ma aware no entintim enu ne ma ni je eba ware mu na so ne de bia da eno benya daje a wo de beti ne nante mu srade eni nte be ya wo ma ne kwan ejuma eno ye anse no be ware ne nti ama ne kwan na ono so nya ne ho entimi enye ne juma ofili free eden a wo beta beda ne nche ewo mpemu ebi so ka se medical da bi wo ware so what we're going to watch us we are matured what take the next step of maturity e wa babom and no say who say bibi wo ha wo ye ne kan na won't me enye se sia day wa ba our remu say na fofo en hyem de na ye woda say who say wo ye so be hian en to be limite eye wona fofo mu en hyem de en say a time a wo benya ama wo because say wo spend be 6 hours na fofo na be fie after you na be spend 2 hours per wo ye ho there is no way I will so be agree say enko so sa how anyway bia wo be feel bad say maybe just say respect na say won don say na wo don na fofo na esifa because I was spending more time with one for say now obo say who more value for your friends than or no and tell they doubt everybody team and it say be ya medical so enter say no sisi nyama ye now say ade na mo ka say ebufo aba humne no afa enche a very good ingredient for our giant say one person more and enko so na entity ma won nyom homework ye no muntimi enka bom entina say e wo asumdwem na comment e ba de ebusafo ye pa wasemaka no one kasa ode abetuja oh ye nyai ema wonu se Ghana for de se bibia ene ye mpekra na enye kasa waduan de ye ndi na wasem pa de ye fa nchew ye beka ama wonu say yes asem no haye ehu hian na Ghana for actual madre efa eye fela makafi de ntia ade a ne kunu ye ama ne bufu ene se na nukunu so kasa onu so ye bibia ama ne bufu no Ghana for actual omadre afa ensem mienu we ehun na making kind adwenchani bi no ye nhwe we efi Gloria was say if you want to be happy in marriage learn to give the man his privacy and also his quiet time. Sometimes they need it a lot, and if you do that you will have a happy home forever without arguing. For 10 years in my marriage I have been happy all the time, and that is one of my secrets. It really doesn't mean say e futo pa and ode ato no ho so say wo de etu fela makafi say ebe ya one man kunu breakfast for onu agasa ho o man break for himself because obema de wo cheche no wo hye no so a wa ha na wa brewo no wagya wo akọ no de o experienced person for 10 years na wa ware ade ba ko etima na wa we tintim for 10 years ne say wo man kunu private time ne quiet time onu kwa betima atena se aplan aye de ope ebiem so no won hye no so bebre o man privacy obtimi man no eye ne nyama wo pa o mbeye nhwenim bia ewo mu emehwe ne nyama mu sa enu nti se fela makafi person na ware no encha won sua sa na ebeboa pa wesu efim Anderson say you people if you want to be happy in your marriage you have to know what he likes and what he didn't like. Always make sure you do what he likes. You are lucky he voices it out. People make sure you don't involve him in matters which he doesn't like. Or say, or Pacha say, ebe ya fela makafi. One trans a pan, se we who we e wa shase na. They say ade woman wa revie, o ma kantem so metina abom afebo. And into one trans say, no one re enyama mu ye, no hu nyama ni kunu epe pa. Eni nyama won pe. Nyama won pe, nyama ochiri, nyama tese wo hu ana ne boso funu no. Won re no hu because eye den class wo beba ebeba abonte na waka se mere ade we awo ye mempe enye de bia ta na wo benya sa e wa wawem nti se ne kunu no etimi a voice ne out no won feed owo ne voice out here wa ye won feed on so no ontimi hu de ne kunu no epe ewo no ho ene de ne kunu no empe kra ewo no ho no ntimi ensese ono agasa ne ho se de betimi suit ne kunu ne life because wutimi ema wo kunu enija eno ene be ma na atena ho a che we so edia odiaba every Cynthia say just
2 months into your marriage and you're already considering divorce. Well, getting annoyed with each other means definitely one day you will get fed up of each other. And also action just say, hey, 2 months penny and they say they mo pay mo freedom mo pay say mo titi mo ntem ni 2 months pa wo worry and mo titi mo ntem ni na our we je e be kan say ni mo ntumi ntim ho ase we bi si we ya annoy no we so we ya annoy nti dey pa enema our we na si yempe bibi we ho enema our we gu nti say mo pese ma we ni engina dey a mo nya bibi emfa ho ma me fa last comment and to dra Emma 88 for ne ahwefo we efi Miriam ono so dey about say Fela McCaffrey, don't make your haters laugh at you. If you know your husband doesn't like what you do by calling him out of his friends when he's having fun with them, then please put a stop to it now. Don't defend it with your own dislike about him. Otherwise, you'll be driving him away. And know that you can't hate the friends of your husband. Otherwise, that will be the beginning of the break of your marriage. And also, to the fopasa, Fela McCaffrey should be here with her, where they penny for pout, Mr. Wemde, or my way, at the Remus to come at someone who are any sopa, or no such as our real way, and yet for fair debia the dead destiny who be with her, never be with her, won't pay who soon yet ever bedroom money who say, won't pay, hesa, at the end, and Papemu ever by ever motivate me at the team, and until so when we say who couldn't the knee and jet. Say bro no na for Asia no wo be frɛ na atwe na ba won che no ɔmpɛ no ye bia so betimi e de nya ne time na ɔno so enya wo time ne bi ɔno so enya time with ne friends and sa wo kɔ so ayɛ sa bedu baby no na afro no na aware ɔba wo ware a wo ne kunu te na neni time ne kunu ena fofo no enche na ne kunu na fofo no apoliti ne kunu no against ɔno ankasa wo ba no eno ti Fela McCaffrey enhwe ye pa ewo na ware ho enye sa ebegu se na nkofo ede ato ma no so a wo mo eka na ebusafo na me kire mo 7th March yi afi we mu 2020 7th March and Fela McCaffrey any medical wo mo ka mo ho bo mo ewo engagement ceremony fe bi ase eno matena se abom abedu sa ebre enu nti de abepie eni nti wo hwe so de ene wasem awo comment efa de abeto dwa yi de obetimi akabia fato dwa ewo tuma gh ye comment section e biem so no obetimi a share video we e de ama obi bia no e mo prefer say obe subscribe say won subscribe ya say no betimi enya eye update ewo story we so e bibia e be upload ye videos no me di edina na ama ogusa aha na mre ebe me kwan amadi dwumade no esi makramo